Maya payabak po kaya katamongan. Kaniting banal kapag masusyan, iyabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalmatan daring pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Roy and Josie Espiritu, pamilya Tongyo, pamilya ng Lorna David, pamilya Caballas at Ramodedas, pamilya ng Larry at Emeline Angeles, Odi at Luz Giambao, pamilya ng Mrs. Remedios Dungka, pamilya ng Tony at Helen Gozun, pamilya ng Chris and Julie Benitez, pamilya ng Romana Reyes, pamilya ng Orling and Ana Benitez, pamilya ng Lita Dumlao, Rick Imelda David, at ding apostolado ning panalangin. Para king Aldo ng Kebaitan Rufino Boy Estrabillo, para king special ay intenciones dari St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Sairin at Cerces Cuyugan, pamilya ng Marisa Roque, Michelle Pauline Dairit, pamilya ng Librada Agustin, Ray at Josie Angeles. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasion, Merla Mangalus, Severina Limson Javier, at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ning Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong Meyang Ubie, Dinorma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fe Rosalinda Cailao, Herminio Reyes, Marcelo Dolores at Roman, Abelia Torres, Agustin Dungka Jr., Ernesto Sison, Faustina Sr., Agustina, Ramon Sr., Macario, Alfonso, Faustino Jr., Armando Barbosa, at ding sablang kaladwa king Purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners.
Siklawud tapo para King Horacio Emperata. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at mekamatena karing dakal na tawo. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring tawong mitutukan, manintun panulo, para king kaniting makayawang sakit, at mampat king pamangalat na. Ipanalangin mila, ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at sali mo kareting bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paburen miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyayawa na. Kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon taryana kami, kim pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, o magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kabaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ing lagyo ng igpampo ng anak ang po ng Espiritu Santo.
Anting betong nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king naginingip pa, ang puning anak, ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili sa ng parati, kay kayungan. At kaya ka at imurin. Kapatad, paulining tema ran tamong ganap, karing mapakumbabang bage, akatungkula na tamo kingapong gino, at karing kaparatang tao, king kataymikan daring kay katamong pilubluban, ganagandalang ini at sisyan, ding sabla tamong kasalanan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran. Iyag kastaya punginig biyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang kapilan mang Birhen, karing sa Blanghel, ang Bon Santo,
At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayo payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, ibaming mayupaya, ikaming magkasakit, king sa jaming pupusanan, paulining pamikasala, ake kami menalipan, itimawa mo kay sana kapamalataning bayong pangabayit, ababyaning anak mong kay kaming panaynayan. Itingan po aduan me, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, amababye at magari kambe mo, king kameto nganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro na ning propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo. Datang muri ning aldo nung kapilan mamili kong meto nga ari
amanibat karing palipi ng David, at maging Antia Kea. Manibalayang mitmong kabyasnan itang aring ito, at daptana ing matulid, at ing hustisya, king kabilugan a kayarian. Potang yana ingari, mi panataglabili rin memalen ning kabilugan a Uda, at mi biebela rin memalen ning Israel, king kapayapan. Mayaw siyang ingginu ya ingke katamong talapagligtas. Datang murin ingaldong nga nang sasabi ng Ginu, nung kapilan ding memalen, nala kapilan man sumpa kanako bilang mabiyedyos, amilwal karing memalen ng Israel, king labwad na ning Ehipto. Nune, sumpala kanako bilang mabiyedyos, amilwal karing memalen na ning Israel, iba't king bansa, king Dane Norti, at king sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanito, manok na nga nala, king mismong sarilirang bansa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Abayan tala po din koro at ikanta ing dalit apakibat. O Diyos ko, ingke kang ari, ke kayang turuanan, matul aalang pamangabiran, kingke kang ustisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Sagipanala, ring pakakalulong, kaya daralong, at ding taong mi payimburisan, amangailangan kasaupan. Lunusan nala, ring mayna at kalulu, at ligtas nala, ring alang agyu. Purian niya ing Gino, ing Diyos ning Israel, abukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Purian niyang alanganga, ing mayupaya ng lagyo, manano na sanang kumatmuya king ligaya na ing yato. Amen. Amen. Sa
Talakad tapo ban parangalan ing maya pabalita. Aleluya, aleluya. Mekakeni pamuntok ning matuang Israel, talapamiyan ning batas kang Moises, kimbundok Sinai. Iligtas mo kami, kapamilatan ning mayupaya mong sikanan. Ingginong manatili yake kayo, At keka at timurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Makanyan pangapalyari ing pangabayit ng Hesu Kristo. I Mariang Imana at Yose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikaw ang may kasal, mayakit i Maria makilamane. Iti milyari king upayana ng banal ay Espiritu. I Jose ang maging asawa na, metong yang taong banal at makatuliran. Ene buring misalbag amarine i Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kapang isipan ng makanyan, pepakit yake yaking paninap, ing meto nga anghel ng Ginoo nga nakaya. Jose, alahi ng David, emo pikakunwan ning balawsnan meng pakikasalan ni Maria, ulinging kigli na milyari yaking kapamilatana ning upaya ning banalay Espiritu. Ibayid ne, ing meto ngayon nakalalaki at ika, awsan meng Jesus. Uling ya ing magligtas king kayang balen king kayang pamikasala. Milyari iting sablaban matupad, ing sinabi na ning ginuking kapamilatan na ning propeta. Kumagliyang meto nga dalaga, at ibayid ning meto ngayon nakalalaki at iti, mayaw siyang Emmanuel, nga nawari, ing Diyos kaya betaya. Inyang may gising yay Jose, ti parana inginutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Pegi kasala ni Maria, dapot, enetegi na ni Maria, ang gana king beyit ning metong iyan nakalalaki, apay malagyawan ng Jesus. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Mangutang na ako mo po kay kayo. Nano mo ing sukat marapat kay kayo nung alimbawang miyarap kayo karing sitwasyon o kapalyarian na eyo asahan. Nano mo ing panamdaman mo, potang alimbawa ikang tao at tsuka makayarap ka king sitwasyon o kapalyarian na emo piyadyan. What happens to you or to us when we are caught off guard? To be caught off guard can make you either this or that. First, this. You will have a narrow perspective.
And the second is that you will have a wide perspective. Sa Filipino po, sa Tagalog, ganito lang ito. Una, magkakaroon ka ng makitid na pag-iisip. At ang pangalawa naman po, ay magkakaroon ka ng malawak na pang-unawa. Malawak na pang-unawa. You know what? Christmas season is usually about anticipation. Kung mupubalo kayo, nepo. Pero para ka na ko, king isip ko, panwalan ko, I think this Christmas season is more of about perspective. Eya mo kabud, yan pamanenaya. Nune, yan atinya mo namang pamagsadya. Hindi lamang basta-basta ito ay isang pag-abang, ito rin ay isang pagtanaw. Pagtanaw. Balikan kaya mo po, ingkitang ko kaya kayo nandin. Ne po. Nano yung mo yung buri ng sabyan ning ama nung makitid pamisip. Kapag ka sinabi natin sa isang tao na ang kitid-kitid naman ng pag-iisip mo, anong ibig sabihin nito? Makitid pamisip buri ng sabyan, makasara ka isip. Sarado ang isip mo, kung minsan sarado din ang puso mo. Potang sinabi da kay kang kakitid mo naman pamisip, ngara. Puri ng sabyan hita, ala kang aliwang pakiramdaman, nune ing sarili mo pinaman. Kapag ka sinabi sa iyo na makitid ang isip mo, siguradong magiging mapagtaas kang tao, mapagmalaki kang tao. Kapag ka sinabi sa iyong makitid ang isip mo, ipipilit mo ang iyong gusto. Ne po? Lawan taya mo po yung mipas sa ebanghelyo kaniding katlo ng aldoning kay katamong misa de Gallo. King pamamasa tamo, mipas siyag na King Maria makilamana. In today's gospel, Mary is pregnant. Pero alayang sasabihan ng mipas sa ebanghelyo, nung ninuing may malita kang San Jose na iting pakikasalanang dalaga makilamane. Alayang sasabihan ng ebanghelyo, basta pelad na mo kay katamo na, kakagline, ining kayang pakikasalan. Nepo. Tamo balo, nung kanino na abalitan o nung ninong sinabi kang San Jose, kaniting balita na iting kayang maging asawa, mabuktot na. Basta po yung sasabihan na ng mipas sa ebanghelyo, Mary is pregnant. Baliyo po nung ating kang makitid na pamisip. King milyari kang San Jose, ingamanwan ko. Nung atin kang makitid na pamisip, pwedeng pupusan miya mo, iting amano, king makaniting amano. Iyose, amaging asawa ng Maria, kasal nosa na may asawa na lamo, o ito, Maria, tinyang aliwang lalaki. Makanta mo, makitid pamisip. Kung makitid ang pag-iisip mo, ganun na lamang ang iisipin mo, ganun na lamang ang titingnan mo. Pero aliwaya po panlalawe. Iyose. Ne po? Iba ang pananaw ni San Jose. Malawak siya. Malalim siya. Hindi siya mapagmataas. Inyapin po king mipas sa ebanghelyo, agpangking pamamasata mo, many napya. At sa mahimbing na pagkakatulog niya, anong nangyari? Mika sweet dreams siya. Iyose. Pepakit yapukan no kaya ing anghel na ning Gino at sinabi na, Jose, Jose, murugo babalaos nan, ing kawanyan ming kaya kang pakikasalan. Uling ing milyari king maging asawa mo, yan plano ne ning Diyos kaya, tangkane ning apong Gino kaya, ngana ning anghel Gabriel kaya. Anyapin po king katatawlan nung apansinan nyo, may mintuya king anghel Gabriel, isan Jose, king sinabi na kaya, king maya pabalitang pepayabot na kaya. Joseph saw the right perspective. Ikit na itang makaayon king kaburyana ni nga pong Gino. The pregnancy of Mary is Emmanuel. God is with us. Ne po. Baliyo po, king kamatutuanan po, malapit na yung manabo,
Iyo se ketang makiti da pamisipe, kawanya na niya mo sana Maria, magmaragul niya mo sana kang Maria, maging mapagmatas niya mo sana kang Maria, pero ing masampat a milyari, ing masanting, ing maya pabalitang milyari, king kaya katamong mipas sa ebanghelyo, king pamamasa tamo, sepune ni nga pong Ginuyo se, sepune ning anghel. Ang dali po sana kay Jose, na maging mapagmataas siya kay Maria, pero yun yung bagay na hindi niya ginawa. Saguli mo na magmata siya kang Maria. Saguli mo na magmaragulya kang Maria. Kasi pinamaning kayang pakikasalan, makilaman. Pero nganapin po, ning may pasag ebanghelyo, Joseph decided Mary to divorce her quietly. Ita kanong kawanya na niya mong palihim, nga na may pasag ebanghelyo, pero baliyo po aminan taman po tali. Iti malilyariya mo naman kay katamo. Itang amanong mapagmaragul, magmatas mengay. Maraming tao gusto nila nasa itaas sila. Human nature. At kapag ka nasa itaas na sila, potang atsuno king matas, kay ba't nanita, akwada ng magmatas. Ating makanya na tao. And then, when you are into that predicament, mo na kanita akit, ing dapat mong akit. Mo na kanita akilala, ing dapat mo, ing sukat mong dapat akilala o akit king biye mo. Maybe, this is metaphorical, na po. Sasabihan da po rin po kanong taong mata sa loob, ila po kanuring mayayataki. Din po kanong taong matas sa loob, ila po kanuring mayayataki. Bakit? Uling ring mapagmaragol, ding mapagmatas, imbes na kababan ing karelang isipan, ketasan, kayabangan. But Joseph, Saint Joseph, is a different brand of man. Joseph is a different brand of man. Lawan niyo po, pansinan niya, balikan tayo, ing pamamasa tamo. Jose, inyang ina na agyong aintindihan ing milyari kang Maria, nanong gewa na. Jose, inyang ina na agyong pakintindihan po, ing merapat, king maging asawa na, Maria, nanong gewa na, imbes na magmatas siya kaya, imbes na magmaragulya kang Maria, nanong gewa ng Jose? Megmatas, nune tinas na yung lawe na banwa. Migmaragul kang Maria, nune tinalangaya banwa. Buri nang sabyan, ipinaubaya ni San Jose ang lahat-lahat sa Diyos. Ipinaubaya niya. Ipinasa niya. Ibig sabihin na ipinasa, umasa siya sa kagustuhan, sa kalooban ng Diyos para sa kanya at para sa kanyang magiging asawa. And Joseph, for the rest of the existence of this world and the Catholic Church, he will always be the spouse of Mary and the foster father of Jesus. Bigla kaya mo po nga ganaka, ingkay katamong Santo Papa, Pope Francis. Ingkay katamong maki-birthday, ekbalo nung napuning birthday ng ingkay katamong Santo Papa o ngene, ulingikit kay king FB na bengi, pupugayan dengan happy birthday, Pope Francis nga rin. Ingkay katamong Santo Papa, Papa Francisco, atin niya pong pepasikatan a imahi ng San Jose. Meka dingaliwa kay kayo, o halos siguro kay katamo, itamo nga, karing kay kayong pibale-bale, atin lang the sleeping Saint Joseph. Nepo, tang makakerayay San Jose, matudtud ya. Pope Francis po, iya ing pepasikat kaniting larawan, kaniting imahi. Baliyo po bang Pope Francis pala, king kwarto na, king kabuntukan na, king kayang pagkeran, at siya pala itang imahi, itang larawan ng San Jose na matudto diya. O tatsuya ka rin ing imahi ng San Jose, the sleeping Saint Joseph, Joseph the Dreamer. O tatsuya ka rin. Bayo ya po kanu matudtod, Pope Francis, kalupa ng San Jose, niyang netudtod diya at may ka-sweet dream siya, Papa Francisco po kano, makanya niya mo naman, bayo ya matudtod, isurrender nangan po kano ing sabla. Kaya, ing mga sakit, mga bayat, adadalana na,
karanasana, pagdalanana, kingaldoldong, pabibiyebiena. Akit may pinaman, itang larawan ng San Jose na matudtudya, so serene and peaceful, very calm, nepo and tranquil. Matudtudya at king pamanudtud na, dinaw nangan, tinas nangan, kaya. Antina mo po waring sasabihan kay katamong Santo Papa, Ipapa Francisco na, our God doesn't sleep, so we can. Kaniti pong katlo ng aldoning kay katamong Misa de Gallo, kutnan tano mo po, ring kay katamong sarili, itamongan, nanuya ing pamaglalawe mo king biyem. You look at your own perspectives, no ka rin kakareting nga dua. Tao ka bang ating makiti da pamisip? O tao ka ating malawak apamanintindi karing bagay-bagay? Pagana po, paalala lang po, kapag ka malawak ang pangunawa mo, then salvation and Christmas is for you. Kapag ka malawak ang pangunawa mo, ikaw na tao, then salvation and Christmas is for you. Itamongan po may ninaptanangan. Yan, ang kanakong kapanwalan. Kutnandan ako mo, nano mo yung paninapyo? Ninuna mo nga paninapyo? Kutnanda kong pasibayo, paninapyo neba, nga pong Gino. Nung paninap meman ngeni, nga pong Gino, nano mong sabihan mo kaya? Nano mong itas mo kaya? Nano mo ingaduan mo kaya? Baliyo po'y San Jose, paninap ne ing Diyos. Pero king paninap na, dinaw nangan king Diyos, ingegana-gana, ing pigdulapana alang aliwa, no ne ing kaburyana, ni nga pong Gino. Sana po, nasa ko at panalangin ko, itamungan, sana inga paninap tamo alang aliwa, no ne, inga pong Gino. At ipagkalob na kaya katamo, ing mika malawak tamong pamanintindi, karing bagay-bagay, kalupa ng San Jose. Talagad kawan po. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamo king Diyos, sa ipa tamo nga tsupanwa, abiryanang bibaitya, king kayang anak, king Virgen Maria, ban iligtas ing pamilya na ning tao. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, maging tapat kesa na keka o Gino. Ulitan niya po. Maging tapat kesa na keka o Gino. Ban ing Santa Iglesia, sumulong ya, king lugod ng mipakit, king upaya ning dibinong grasya, apagkalub ning talapagligtas, ipanalangin taking Gino. Maging tapat kesa na keka o Gino. Baning yato, maniwala yaking magligtas ng upayang Kristo, at mipabandyan niya, king kalam ning dibinong lugod, ipanalangin taking Gino. Maging tapat kesa na keka o Gino. Banding talasawa, apakit da king pamisan metong ning karelang katapatan at lugod, king metong at metong, ingupaya ning grasya ning Diyos, king matrimonyo, ipanalangin ta king Gino. Maging tapat kesa na keka o Gino. Banitangan, lubos tamong magtiwala king lugod at katapatan ning kayakatang dibinong talapagligtas, ipanalangin taking Gino. Maging tapat kesa na keka o Gino. O Diyos, sa ipami, king lugod mo at tatangalan mi ingupaya ning grasyang pagkalub ng Yesu-Kristo ng anak mo, karing sablang manalig kaya. Manano na sanang di sablang pengari at anak, ang tabayana no ning kekang lugod, kabang tatalakad doring bale anong nu magari ing kapayapan at pamisan metong. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume.
Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligaya ning keng lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, idala na kay sana niting Eucharistia, king biye ng alanganga ning kay kanganak, amete, ban mikabus kami king kamatayan, itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka atimuri, iyat na yoring pusuyo, kayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong Ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang. Delane ing indong birhen king kayang sepupunan, kambe ni nga lang kasimparang lugod. Si Dianang Juan na talapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne, karing tao inyang di natang ne. Uli ni nga mo na nung lugod na kay katamo, kitma na katamong tula ngening pagsadyan tayang pagmasusyan ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita, potang datang nedas na nakatamong masigasig makabante at manalangin kapang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Uli na ita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kegang ligaya, layon makyabe kami kingalantok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang kakanta.
Tunay ka pinbanalo ipay, kay banibatan ng sablang kabanalan, ulinita, pagparalampume, ing papanalan mo sa nariting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang luking pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakega. Pira sune at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuha ning kalis, pasibayang may pasalamat kay ka, at binyaning kalis karingking disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ang may patawaran na rin kasalanan, taptan niyo iti, bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganakan miyoy, bay kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, naraon miya keka iting dinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talagkadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagam mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto ya tuban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo, i Pasiano ingke kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan mula naman ding kapatad ming be, painawan at manenayang subling miye, ading sablang meya nguna biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol ding sablang santo, isan Judas Tadeo, kaya kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan
Nginipun, ti mo nga anak ng inambun, ng kay katamong maya pagino, maus tamong inikeya, karingamanong tiro na kay katamo. Ipamihat wa bisambang ing lagyo mo datang ke kami ing kayarian mo mi pamintuan ing loob mo ketiking yato at king banwa ni pamintuan ing loob mo ing kakanamin ing aldo aldo ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, ingal dongeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ke ka. Anting pamahata wami karing mikasala ke kami hemu ke ibay saul king tukso nune ikabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me. Ban king kasaupaning kay kang bakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karingke kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking gaburian mo. Ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka at timuri. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo man.
Niyo, ing ginuda mong Kristo, ing kagata mong Emmanuel, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayawos king dulang ning kordero. Gino, ako matampang tanggap keka, dapat tikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakag tapo para king tauling bendisyon. Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggap keng pakalulu king kang Santa Iglesia. Isadya mo kaya sanang magmasusi kang bening matampang dangalan, king darat ang akapiesta ning kaya kaming pangayat bus. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk tapo sa agli para king titak akapabaluan. We continue celebrating our evening Aguinaldo Masses in English until December 23 at 7:30 and our dawn Mass or early morning Masses in Kapampangan until December 24 at 4:30. This coming Sunday, December 19, our Sunday Masses are at 4:30 and at 9:30 in the morning. There are no Masses at 7:30 in the morning and at 5 in the afternoon. The 7:30 Mass is the Aguinaldo Mass for Monday, December 20. Our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Thank you. Please stand. Inginu manatili yake kayo, At keka at temurin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ning Diyos, di natang yake katamo. Panayan yung datang yang pasibayo, manano na sanang ing kayang panyatang iyatad na kay kayo, ing sala ning kabanalan at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe, king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alang kupas, king lugod, sukad ning biyayo. Amen. Masaya tamo, ing kay katamong talapan at bus, di natang yang mi biye busal tamo anting meto nga tao. Potang datang yang pasibayo, king kayang ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyan ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Dios.